Maya payabak po kay kayungan. Ngayon pong aldoy tiya, betala po kay katampan panalangin. Den pong kapasalamatan de Mariel Castillo, Neil Christian Castillo, Giovanni Carlo Mercado and family, Charis Castillo, Amiel Gabriel Guevara, Nelson and Ethel Castillo, Nolan Kevin Sakuma, Sonia Ogan, Regina Quiason, Isabel Pineda and family, Maria Cecilia Policarpio, Corazon Pineda, Rita May Pineda, Berenice Igarasi, Belinda David and family, Rowena Lacson and family, Annalisa Ocampo, Marcela Cruz and family, Marvic Emio and family, Ibet Oli Pantig, Felicissima Aizon, Ellen Suarez, Aldin Lacson, Deo and Tessa Suarez, Anton and Cecilia Lili, Ian and Beck Madlambayan, Castro family, Berinia Salunga and family, Mamayid family, Sunglao family, Jesus Gerald and Mika Briones and family, Maria Bernadette Lucia Briones, Julia Go and family, Juan Armando and Maria Carmela Diaz and family, Adrian and Monet Briones and family, Edner Gadi, Maria Cristina Gadi, Nick and Luna Calawag, Erica Calawag and family, Joanne Marty and Maribeth Lopez, Jenner Gueco, Jessica Cuyugan, Esther and Mrs. Iluminada Pagku, Francis Mastreble Pagku and children, Franklin, Lillian Stanley, Jackson, Annabel Garcia and family, Felicitas Sanggalang, Yolanda Ibe, Henry and Labri Canlas and family, Kunanan family, Racelis family, Rodriguez family, Bong Nolasco and family, Vicky Aguilar, Puring Fernandez, Beth Flores, Evelyn Gan, Mercy Postrado, Gina Cunanan, Luz Paraspeña, Sunday and Let Basilio, Ronald and Jamie Pino, Rex and Frida Villanueva, Yeng Katakutan, Alice Eugenio, Det Enriquez, Edith Ico, Rowena Coronel, Bong Nuki. Para naman po kay birthday Thanksgiving ng Romana Yoswico, Dong Pagku, Alvin Santiago, Rowena Leonardo, Mirna Andre Pagku Deirit, Grace Go, Matthew Angelo Pagku Deirit, Ana Pagku Dino, Angel Arioni Garcia. Yabetala po rin special intentions na di Josefina Ricafort, Gemma Yao, Regina Yao, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Martina Aileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Chandler Antanueco, Ronnie Daligdig, Ariet Daligdig and family, Lucas and Pablo Agapito, Claire Ciara Cortez, Patty Pio, Tomas Cortez, Rail and Kia Cortez, Lorna Reyes, Constancia Dulca, Joy Jerry, Marel Amio, Juan Miguel Dizon, Mary Marjorie Dumlao, Carlo Olalia, Arvin Maglalang, Precious Okamura, Henry and Lovely Canlas and family, Mark Aurelio Pagku Deirit, Daniel Soto and family, Marvin Acer Pagku Deirit, Ariel Jory Castro and family, Monty Andro Pagku Deirit, Mark Anthony David, Caro Intal and family, Marjorie Concepcion, Jose Marie David and family, Maria Cristina Ivy David, Rogelio Lacson Jr., Ariel Policarpio, Emeline Parker, Evangeline Chua and family, Christine Pacheco and family, Ellie Torres and family, Eric and Lorna Tulabot and family, Amando Guevara, Cara Yumul, Mr. and Mrs. Ponciano Pamintuan and family,
Basilio, Tan, Pino and family, Cayago family, Sigua family, Erwin Katakutan, Elaine Katakutan, Edith and Yuto Yusida, Live 1, Joel, Colin, Aidin Coronel, Eden Luparas, Eduardo Granda and family, Rizaleon and Aldrin Granda, Olive Mercado and family, Lala Pison and family. Para naman po kayong safe travel ng Chris and Leah Acobi. Pangaditala naman po kayong Malagwang Kapaldanan di Cecil Lingad Pineda, Adoracion Karingal, Josen Ian Paul Mangiliman, Leonardo Malig, Ronaldo Paroli, Analisa Lapid, Rico Lapid, Rosalinda Gisa, Sherry Ann Calaguas, Rina De Luna, Jacob Matthew Mandal, Ben and Karing Romero, Arson de la Cruz, Manny de la Cruz, Andrea Sigua, Tom Tonggol, Carmelita Bunke, Gia Eliza Basil Jones, Yolan Arcebido. Pangaditala naman po ding Maldang Kaladwa, lalong-lalo na po rin Kaladwada de Jogar Arcevo, Corazon Arcevo, Domingo Salonga, Daniel Arcevo, Francis Arcevo, Jose Yabut Jr., Cristeta Mamayid, Francisca Yabut, Gloria Cunanan, Rosendo de las Alas, Domingo Cunanan, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Armando Cunanan, Arlene Bunyag, Edwin De Ramas, Father Eric Santos, Francis Kauy, Pedro de las Alas, Maria Sulweta, Isabel de las Alas, Usta de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Adelina, Antonina, Joseph, Antero and Emerita Cruz, Eliotero, Belen, Benjamin, Isaac, Felisa, Reynaldo, Marcelino, Mark Francis Manalili, Marcos Manalili, Rose Gaspar, Rodolfo Cuyugan, Berinia Supan, Pastora Supan, Rodolfo Santos, Vilma Santos, Marieta Supan, Aida Flores, Ignacio Flores, Armando Flores, Javier Intal Sr., Rodencio Dizon, Loreta Intal, Francisco Manalese, Milagros Manalese, Gina Sikat Manalese, Pedro Garcia, Abner James Manalese, Anastasia Sakuma, Macrima Lacson, Roelio Lacson Sr., Rupino and Loretta Condatsi, Rodolfo Yu Garcia, Lucio Garcia, Teresito Villanueva, Roland Pangan, Bienvenido Villanueva, Janet Bungay, Nida Masbang, Lolita Simpauco, Ponciano Masbang, Romeo Feliciano, Purita Kiambao, Carlos Mercado, Marlene Bakiran, Victoria Yangson, Ben Yangson, Miliano Molito, Conchita Isaan, Dolores Molito, Medina Molito, Arvin Yanga Flores, Celo and Taki Ponciano, Antonio and Uring Balingit, Rosadja, Sandovi, Amando Gachon, Rogelio Dacumos, Rose Francisco, Telma Colon, Bits, Nanuel Kiambao Sr., Jesse Aguilar, Roger Fernandez, Ariel and Shoni Postrado, Jose Bunke, Boy and Junjun Cayago, Vicente, Maria, Pablo, Tan, Irineo and Juanita Basilio, Orlando Deirit, Brother, Manji Mangiliman, Donna Ilaya, Glenda Cerdeñola, Gabriel Coronel, Francisco and Modesta Granda, Eduardo and Domingo Coronel, Rodolfo Garcia, Agustin Ico Sr., Agustin Ico Jr., Eduardo Canlas, and Camille Kiambao, at ding Maldang Kaladwa, lalong-lalo na detang mangailangan king pakalulo ning Ginoo. Ing magmisa tamo po'y Reverend Father Ricarty Macalino,
Concelebrant la po di Reverend Father Conlard Flores, Reverend Father Jobert Villacorte, at Reverend Father Angel Gamboa. Talakad-tangan po. King lagyuning igpam po ning anak, ang po ning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Yeso Kristo, ing lugod ning Dios at ing pamakyagum ning Banal Espiritu, mantabe sa kapilanman kay kayo. At keka, amo mo rin. Ngayon pong kayaldawan, pagmasasyantaya po yung kapiestana ning apong mapamakululo or Lord of the Holy Sepulchre. Mananon na sana ng kakatamong debosyon ka nga po mapamakalulu, palalama na pa yung kakatamong lugod kayo at kareng kaparatamong tao. Bata mo pong maging karapat dapat magmasusi kareting banala misteryo, isipan talat pa yung gulutan deng kakatamong kasalanan. Magkumpisal ku, King Diyos, amayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, kingisip, amano at dapat at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang no na Mariang kapilanmang Birhen, karing sablang anghel lampong banal, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ku, King Diyos, aginuta mo.
Ing Diyos ang mayupayang tutu pakaluluwa na katamot king pangapatawad daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos, sa igpaming anak mong bugtong, may kiwangi siya kay kami, king sabla, subali mo king kasalanan. King kapamilatan, ing kayang kamatayan, leko na sengilyan, at upayang manira, ing kamatayan mi. Pangintuliran mi sa ang alang-alang, king kayang pakalulu, ing miyagum kami kayo, emo king kamatayan, no nepa naman, king ligayan, ing kayang pangasubling mebye. Itiyaduan mi keko, king kapamilatan, ing ginuming Yeso Kristo, ang anak mo, Diyos ang mabibiyat magari kambe mo, king kametungan ning banal espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Pangamasang iba't kin libro ng propeta Zacarias. Makanya ni sasabyaning Gino, katmuang kula kindiwa ng lunos at panalangin, imbale ng David at din sablang memalen ng Jerusalem. Tangalande yung karelan tindos, tangisande ante mo yung pamanangis da, kimbugtong ayanak. At kiyakande, ante mo yung kiyak da rin tao, king metong apangane. Nung miras na ingaldo ito, mi kamaragol a pamanangis, king Huda, kawangis nitang depatanda, karing Hadad Rimon, king kapatagan ning Megiddo. At nung atin mangutang kaya, nanula rin sugat mo, kinsalo, ya pakibat na. Deti ila rin sugat at tinggap ko, kimbale da rin kakong pakamalan. May bangon ka, o sundang. Labanan may kakong pastol, labanan may taong kayabe ako. Nga naning Gino, ding hijersitos. Paturan may pastol, balang may kalat, ding kayang tupa. At butanang kong gamat, ding mangay na. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Igpa, karinggamat mo, karingke ipanibala, ing kaladwa ko. Iba, karinggamat mo, karin kay panibala, ing kaladwa ko. Kaya ka, o Gino, karing ko magsantong. Kapilan man, emo pa tulot, ing mabigo ko. King uli ning kaya kang pakalolo, ikabos mo ko. Karinggamat mo, karing ko panibala, imbye ko, ika ing menat buska ko, o Gino. Iba, karinggamat mo, karin kay panibala, ing kaladwa ko. Kimbalang metong, karing kasalang ko, metong kong alipustan, karing kasiping kong bale, metong kong lilibakan. Karing kakalugurang ko, metong nakuman, pitatakutan. Iba, karinggamat mo, karin kay panibala, ing kaladwa ko. Dapot kaya kako manali, Gino, nga kung sasabi, ikain ka na akong Diyos, imbye ko at iyo king gamat mo. Ikabos mo ko, karing gamat ding kasalangkot lulupid ka na ko. Iba, karinggamat mo, karin kay panibala, ing kaladwa ko. Bustan mong tumiman, ing lupa mo, kintalasuyo mo. Iligtas mo ko, paulining kekang lugod. Tatagan nyo yung sarili yo, pasiknangan nyo loob dem puso yo. Ikon sablang manalig king Gino. Iba, karinggamat mo, karin kay panibala, ing kaladwa ko. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tawo, Filipos. Hi Kristo Jesus, bistaman at tsukeya ing panga Diyos, makanyan man, ena inang kaminan, ing panga panteking Diyos. Bagkos, linubas na ing kayang sarili, king sablang kamalan,
at kinwana ingaske ning metong ayalipan. May kiwangis siya karing tawo, at king pamakiwangis na karing tawo, migpakumbabayang maygit karing sabla, at meging mapamintuya ang king kamatayan, ang gaman king kamatayan, king krus. Uli nita, hing Diyos naman, pepaygit nenge munano, at dinina neng lagyo, amimigit karing sablang lagyo. Inya king lagyo ng Jesus, sukat lang siklod ding sabla, ding karing banwa, ding ketiking yato, at ding king lalam ning yato. At ding sabla, sukat dang ipasyag, king Hesu Kristo yung Gino, king ikaligaya ning Diyos sipa. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo po ngeni, ing maya pabalita. Sanda kayong kakalurguran ko, nga na ning Gino. Uling pepakilala ko kaya kayo, ing sablang nga balo ko, king ngibpa ko. Ing ginuman tabi ke kayo. At kaya ka mo rin. Pamamasang iba't king maya pabalita agpangkang San Juan. Ligaya, kaya ka o Gino. King panahon na ito, Jesus balo na king sabla may pupus na. Banting upayang matupad ing sa santong kasulatan nga nang sinabi, mawa ko, atin naman ka rin metong atapayan amit mong alak amura. Inastane ning metong espongha, ban ng ainom ing alak, at tinutok de king asbuk ng Jesus. Inyang asimsim na ng Jesus ing alak amaslam nga na, metupad na, at di kune ing buntok na, at dinwang ne ing kaladwana. Anti iti aldo ne ning kapagsadyan daring Hudyo, ero buring dasana pa makabitin king krus ding bangke ning aldo Sabado, uling itang Sabadong ta, metong yang kafiestan amasusi. Inyapin inyawad akang Pilato, king pamalbalan dano sana bitis, at pakuldas dano ding bangke. Makayagpang iti di natangla ring sundalo, at pemalbaldo bitis ding taong mipako king krus, kaya ng Jesus, minunaya ing metong at tinukiya ing kadwa. Dapot inyang mirasla kang Jesus, ikit dang metene, edano bilbal ding kayang bitis. Dapot ing metong karing sundalo, inulos ni ing kalatalindikingana, king metong atandus, at agad-agad ti dulo ing daya ampoing danum. Iting babye patutu, metong yang saksing menakit, at ing kayang sinabi katutuan.
ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. King kay katamo pong maya pabalita, ngayon pong kapiesta ng Apo Mamakalulu, metong po rin nga manong sinabi ng Jesus, sabi na, metupad na. Maya pa abak po kay kayungan. Kaya hindi po king kay katamong Archdiocese, ngayon kay Aldawan, we are celebrating the feast of Jesus, our Lord of the Holy Sepulchre. O Jesus, ginu ameyangu abiye. Dapat kaya katampong Kapampangan, ausan tayo po hindi in devotion to Jesus, our Lord of the Holy Sepulchre, anting Apo Mamakalulu. Apong Mapamakalulu. Lawentala po rin nga doon nga mano, Apo Mapamakalulu o Mamakalulu. Kaya katampong Kapampangan, Apo is our term for our elderly, for our apo or grandparents. Nung lawen nyo po karing kaya katamong patulunan karing balen, ayan mo naman po in kaya katamong aus. Karing tagapalit, apong iru. Karing taga makabebe, apong kulas. Karing taga betis, apong tiago. Ba't bakit kaya apo ingaus tamu, king kaya katang debosyon, kaya king Apo Mamakalulu. Uling kaya katang Kapampangan, ing Apo, buri ng sabyan, we have a deep relationship to our devotion to Jesus, our Lord of the Holy Sepulchre. Buri ng sabyan, malalam ing kaya katamong koneksyon kaya. Ewari kaya katampong Kapampangan, ding apo tamo po, ilareng mag-spoiled kaya katamo. Nung madalas, itang bagay na yan, buring bien, kaya kang pengaring lalaki, siguradong potang lumamit ka kang apo mo, ibiene. At sabihan na panganta, ning imamu, kang apo mo, o ti kayo naman po, spoiled yula, ding anak mi. Buri ng sabihan, metong tuturing tang apo is a person who's willing to give what we need. Metong yung taong makasadyang ibye nung nano ing kailangan tamo. That is the very reason why many people flocked in this shrine, because we consider Jesus as our apo. A person, a God, who is willing to give what we need. Especially if what we desire is a thing or a grace that will make us holy. That will make us good. That will make us like Jesus in His kindness and generosity. Mumunta po kedi, uling atintang malalam a connection, malalam a relasyon kang Apo Mamakalulu. Apong Mapamakalulu. Iya ing Diyos amamye karing grasyang kailangan tamo. Kadua, o ba't bakit Apo? Buri ng sabyan, ing Apo, metong yang taong makasadyang mamye, pamanintindi, pamamatawad. Kaya po, Apong Mapamakalulu, Apo Mamakalulu, buri ng sabyan, kening dambanang ini, kening pisambanay di, penamdaman tayo, ing Diyos ang Mapamakalulu. That is the very reason why every Friday, besides the celebration of Masses in this shrine, there is also
the celebration of reconciliation. Ewari mo po at imurin pong paring magpakumpisal, bangkanta, tanggapan tamo, ing pakaluluna ni nga pong Ginoo. Impong amadong pakalulu, misericordia nga na. Miseri, cordis, misere cordis. Muri nang sabihan, God is willing to embrace even our own miseries, even our own weaknesses. If we turn to Him in the sacrament of reconciliation or confession, we will receive His pardon and mercy. Tanggapan tayo ing kayang pakalulu. Apong mapamakalulu, apo mamakalulu. Buri lang sabihan, we come to Jesus because we know that He is a God who will not condemn us. He is a God who will forgive us if we confess our sins out of the sincerity of our hearts and change our lives. Buri nang sabihan, mumunta ta kening pisambaniti, kareng grasyang kailangan tamo, at ulining pakaluluna ni nga pong Ginoo. Kadua po, o ba't bakit po barang Friday dakal sisimba keni? Timo po ngeni kapiestan, karanon 5 a.m. Karakal katmuying pisamban. Mumunta tamo ba kene, uling atin tang kailangan kingapong Ginoo? I beg to disagree. Sasabihin da po, Apo Shrine is the Quiapo of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga, or the province of Pampanga. Maniwala ko po, balang Biyernes pumunta ko, Kenny, sisimba kayo po balang piyesta ng Apo Mamakalulu, ali dahil ating ko pong kailangan. Mas maragul ka rin, magpasalamat kayo king Apong Ginoo, uling peki batano ning Dios, dengke kayong kayadwalan, kapamilataning pamagdebosyon, kang Apo Mamakalulu. Your presence every Friday in this shrine is not just to ask the Lord to give us what we need. Every Friday we are here. Every feast day of Apo Mamakalulu, we are here to be present in the celebration of the Holy Eucharist, not just to ask for graces, but more so, this is an act of gratitude, an act of thanking God for the many graces He has bestowed in each and every one of us. Muri nang sabihan, ikayo po nga tsukening sisimba balang Biyernes, balang piyesta, at su kayo keni alimu para man yan. Mas malalam ka rin, tinggap yu ing grasyang kailangan kapamilatan nga po Mamakalulu, ening kaya kayong panata debosyon, balang Biyernes, simba, magpasalamat, uling maganakaya, ingapong Ginoo. Yako po, inya pong malati ko, sakitin ko po. And, diksuna ko po mete, inyang bingot ko po, inggewa na pong inang ko, balang Friday po, lingatsuke po Manila kanta, balang Friday, sisimbaya po kaya po. At sabi ng inang ko, Jesus Nazareno, paboren nga mong kumayap, inganak ko, at idawon ke, bang sumuyuya keka. Kaya po siguro ngayon pari ko, uling itang panalangin ng inang ko. Kaya po ako, patse piyesta na po ning Nazareno, ingka kong panata, nung ko po simba, king Quiapo, nung atin mang misa kening Pampanga, king Quiapo, siguradong makyabe ko po. Because, ning kakong kapasalamatan, pepakayapa na ako ning Diyos. I do believe it is the same here. You are always here, present in the celebration of the Mass.
You always receive God's mercy in the sacrament of reconciliation. You always receive the graces that you asked for. And because of the generosity of God, you are here faithfully every Friday to attend the Mass, every feast day of Papu Mamakalulu, to attend the feast day Mass. Not to ask God for graces, but to thank Him for His generous heart. Nano pong sukat tamong isabye, karening meging pamigunam tam. Itamu, anak nakatamu ning Diyos. Mapamakaluluya. Tuturing tayang apu, uling at tintang malalam a koneksyon kayo. Lalapit ta kayo, balutamu, nung iti agpangking kaburyano, at iti makakayap kay katamu, siguradong ipagkalubden ng Diyos, ingrasyang yan. Lalapit tamo kang apu, uling balutamu, eta perfecto. At intang kasalanan, we are always at the mercy of God. Inyo pong seminarista ko po, ito pong sinabi na ning kakong spiritual director when I was still in the Franciscan Seminary, if you want to become a faithful and holy priest, go to the sacrament of reconciliation at least once a month. Have a devotion to the Blessed Mother and have a deep devotion to Jesus crucified. Because a life of a priest is a sharing in the passion and resurrection of our Lord Jesus Christ. Buri nang sabihan, potangita mo, tinggap tayo, ing grasya, kangapo mo pamakalulu, tinggap tayo ing kayang pakalulu. Ita mo man, aw sana katamong maging malugod, maging mapanyaw, karing mapakakalulu at mangailangan. Aw sana katamo naman, ni nga po mapamakalulu, nakalupa na, magpakit pamamatawad, kareng aliwa. Buri nang sabihan, nung naning tinggap tamo, yan mo naman, ingipagkalub tamo, kareng aliwa. Why, this shrine, atin niya pong, detang karelang apostolate, detang karelang corporal works of mercy. Naguluyan niyo po, ini pong shrine na ini, yamu kabud magmisa. Atin niya pong apostolate to the poor and the needy. Gangkot na nyo man po, retang at po keng office, then keng Shrine Pastoral Council, they have this apostolate to the poorest of the poor. Katataulian, na ano sukat ing maging pakit na bertudes na ning metong amag deboto ka nga po mamakalulu. Simpli yamu, kababanlog. When we go to Jesus, our Lord of the Holy Sepulchre, we acknowledge that we are limited. We are finite beings. We need God. When we recognize that, we will not become self-righteous and full of pride persons. Ing taong magdebosyon kang apong mapamakalulu, kalupaneng apong mapamakalulu. Mababalog, bitmuking lugod, mapamatawad, mapanyaw, lalong-lalo na kareng pakakalulu at mangailangan. Our Lord Jesus of the Holy Sepulchre, have mercy on us. Amen.
Talakad tampo at ipasyag tayong kay katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ikpang mayupayang tutu. Lida lang, King Banwa at Yatu. At kang Yesu Kristo, ang anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning banal Espiritu. Bibait kang nuwa na Mariyang Birhen. Lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katungaldo, sinobliyang mebye. Pepaitas sa banwa, makalukluk wananing Diyos, ikpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ka naman keti, ban mukum ka ring mabiyang pong menga mate. Sasalpantaya ko, King Banal Espiritu, King Banal Iglesia Katolika, King Pamisamakting Banal, King Pangapatawad na ring kasalanan, King Pangasubdidang Biyering Mete, at King Biye Alanganga. Amen. Manalangin tamo, King Diyos, ikpatamo baning kayang lugod para kay katamo yung maging inspirasyon ning sabla tamong dapat at baning lugod tamo maging makayawa at nga tamong sumabi kayo, ginugawan mo keng dalan ning kekang lugod. Ginugawan mo keng dalan, ning kekang lugod. Baning Santa Iglesia, ing balayaning Diyos, alanan tugot papasyag, kapamilataning kayang turo, yaing puso ning ebanghelyo, at ding kaparang tao, ilaring regalo ning Diyos kaya katamo, manalangin kami kaya ka, Ginoo. Ginugawan mo keng dalan ning kekang lugod. Banding leader ding bansa, pagsikapan dang italakad, at paunlaran ning dangalan, at katimawanan ning tao, at dinandang mas maragulaw-ulaga ing ustisya, at ing kalidad ning biye, kesa aking pibandyan na tupaya, manalangin kami kaya ka, Ginoo. Ginugawan mo keng dalan ning kekang lugod. Bang mika paglugalan karing kaya katang puso at pibale-bale, para karing mapilit menaliwang tuknangan, at ding dayuan, bang mabiyasa tamong idake, ing pibandyan tamot sarili, kambering mga latin tawong liguraning Diyos, ding maluka, at ding magdili-dili, at ding magdusa, manalangin kami kaya ka, Ginoo. Ginugawan mo keng dalan, ning kekang lugod. Bang kilubding kaya katang komunidad Kristiyano, eta mi papanyira, nunemi saup-saup tamong miyalsa, king balang metong, tanggapan ning metong at metong, kambening mipnong tiwala at lugod, buong pusong mipapamatawad at abe-abe susulong, king kapanenayan ampong lugod, manalangin kami kaya ka, Ginoo. Ginugawan mo keng dalan ning kekang lugod. Ngeni, adwan tamong sarilitang kapagnasan. O Diyos, ikpami, saupan mo kaming lugod keka at king metong at metong kambening kekang panyukad. Nga miwari king lugod alang sukad, king kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamong daon, matanggap ya arapan ng Diyos, ikpang mayupayang tutu. Tanggapane sa aning ginuitin daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katayang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ginumi, ti sanang ay na daraon mi keko, at dananaking panibayong biyat sikanan, at papanatilya na kaming makayagum keko, king kapamilatan ning pamaylasan ning bugtong anak mo, ang mababiyat magari kambe mo, manggaman king alanganga. Amen. Ing ginuman tabe yake kayo, At keka antimore, yet nayo reng pusuyo, makayat nano king gino, pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid, sukat at makakabus, ing pasalamatan da kang paratit numan karinoy pa. Diyos king alanganggat lubos mayupaya, ampat king kapamilataning makakabus ng pamaylasan ning bugtong mong anak, biyabiyasi ang kinilaling metoyato king kekang kamalan, at king sabi ng upaya ning krus, sinibuling kayatulan king yatu, at ing kayupayan ng Kristo mipaku king krus. Ulinito o ginu ikamingan kaya gumding angeles at sablang santo, kikilalanan da ka at king mitmong tula ngaming dadalit. Ikapining banal o ginu ating meto lelangan matampanak ang pupuryan. Uling king kapamilatan ning anak mo Yesu Kristong ginumi at king upaya ning banal espiritu pagkalaman mong biyeng sabla. Lain pa banalan mo, alakang toknang mititipon king balayan mo. Banketa manibat king gayaslag ning aldo hanggang king kayalbug na, ing dalise daon miyang pangya king lagyo mo. Ulinita ginu pagparalumpumi, ing pabanalan mo king upaya ning kaya kang espiritu. Deti ngayon na daralamit darawon keka, ban magawalang katawan at daya, ning kekang anak, Yesu Kristo ang ginumi, aminutos kaya kami king pagmasusyan mila, reting misteryo. Uling ya mismo kanitang benging mi panganyayaya, kinwane ing tinape, pepasalamatan at pinuri, piraso na ing tinape, at binyene iti kareng disipuluna at ngana, kwananyeti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iting katawan ko amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan kinwaning kalis. Pasibay na kang pepasalamatan at pinuri. Dinuang ning kalis kareng disipuluna at ngana, kwananyeti ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, amibubu para kay kayo at para kareng dakal, banketa mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti, ulining pamigaga na kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Inyangening gaganakan mi o Ginoo, ing makaligtas ng pamaylas at kamatayan ning anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebye, at ing pamaytas na banwa, at lain makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, daraon mi akeka anting kapasalamatan, iting mabye at banal a sakripisyo. Balikdan me pagamuwa mo mi, ingayin ning kekang banal a iglesia, at kikilalanan ing midawon king biena, pauli ning sakripisyo ning kamatayana, birian mo kaming misut keka. Inyangin ning gaganakan mi o Ginoo, ing makaligtas ng pamaylas at kamatayan ning anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebye, at ing pamaytas na banwa, at layan makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, daraon mi akeka bilang kapasalamatan, iting mabiyet banal a sakripisyo. Balikdan ming pagamuha mo mi ngayon ning kekang banal a iglesia, at kilalanan ming midawon king biena, pauli ning sakripisyo at kamatayan, birian mo kaming misut keka. Pagkalam mo sa, king kaming mipasignangan, king katawan at daya ning anak mo, mikatman kami king banal ng espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng maging metong mong alanganggang daon keka, at papadiryan na kaming mirakayanan king pimamanan ning kekang banal. Muna kambening na Maria, kapilan man Virgen na induning Diyos, kamben ng San Jose kayang esposo, kamben mong apostol at maligayang martir, at ding sablang banal, pauli ning pamamilatanda, manalig kaming merinan kasupan, alang patan at king harapan. Agamamo mi o Ginoo, iti sana ngay ning pangasot mi keka, pasulungan ning kapayapan at kaligtasan ding sabla, king mabilog ayato. Pasignakan mi sa king kasalpantayan at lugod, ing banala kapulungan mong kasalakuyan, maglakbek eti king yato. Kambening kekang halipan, Ipapa Francisco, at ning kekang obispo, i Florentino. Ding sablang obispo, pari, ating mabilog abalayan, agewa mong sariling keka. Mapapakalulungig pa, pakiramdaman mo yung panalangin niting pamilyang pinulong mong marap keka. Lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasaot. Ding kapatan ming meyaw na biye, ading sabla keka may matulan, may mun naketiking yato. Malugod mo sang tanggapan king kekang kayarian. Anong duke manayang magkamit lubos king ligaya mong alalangga, king kapamalatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalumuking yato, ing sablang bagye, mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupayang tutu, kagumning banala espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngini manalahan tamit mong kapanaligan ng ponglugod kingig pa, karingamanong tiro na kay katamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami, o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi. Ban king kasopan, ning kekang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong, ke kaming talapangabos. O ginuming Yeso Kristo, sinabi ka rin kay kang apostoling kapayapan lalakwan ko kay kayo, yung kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sa babalikdan di kaya kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan, ning kay kang banal kapulungan at pamayapan me ang pongpisan metungan, agpangking kaburyan mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Kapayapan ng Ginoo mantabe sa kapilan man kay kayo. At keka, antimuri. Ipakit tapo ngening mikakametong tamu, king kapayapan. Nyo Jesus, sing kordero ning Diyos, sing milalako king kasalanan ning yatu. Nuan la reng mayaus king apunan ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap Pangtanggap keka. dapot Yakas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Dapat ning espiritual apama kinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento. Kalguranda ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapanda ka. Dapat pauli na ningening pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka bala mo wari, at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. O Ginoo iti sanang kekang sakramento kat moana keng milalablab a debosyon, baming matulang tuntunan king biyeming pawaganat ipagkalam. Itiadon mi kapamilatanang Kristong Ginumi. Amen. Tuklok tampo sa guli kareng mapilan na kapabalwan. Sa mga nangangailangan po ng babasahin tulad ng Biblia, inspirational books, calendars, Ordo 2023, 365 Days of the Lord 2023, at mga religious articles. Nandito po ang mga Daughters of St. Paul na nagmimisyon sa labas ng ating simbahan o shrine. Maraming salamat po. Ing Ginoo mantabeya kay kayo. At keka antimorin. Idukuyo rin buntukyo at marigapu king bendisyon ning Diyos. Ing Diyos ikpang mawamakadulu amin nye alimbawa kay kayo tungkol king lugod ipagkalub na sangmit mong kalamalub ing kayang bendisyon king kekong kasuywan king Diyos at king parang tao. Amen. Ngayon sasalpantayanan yu king kaligtasan yu ing alangangang kamatayan at kapamanyubli ng mebye asina guling panahon ning ginutang Jesucristo, kamtan nyo sa kaya ing kalam ning biyalanganga. Amen. Bendisyonan na kayo ning Diyos, amayupayang tutu, kingikpa, anak, at Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daon ne, o metana, king kapayapan. Salamat, King Diyos.